Hladno mi je. Zašto mi ne upališ grejanje, Marko? Nikada nisam verovao u priče o ukletim putevima. Znate one kafanske priče koje slušate od starih kamiondžija? O ženama u belom koje stopiraju pored groblja. O magli koja vas proguta pa se probudite 3 dana kasnije na drugom kraju države. Ili o svetlima koje vas prate kroz šumu. Sve sam to smatrao običnim glupostima, izmišljotinama umornih ljudi koji su predugo za volanom. Sve do prošlog četvrtka. Zovem se Marko, radim kao komercijalista i moj posao zahteva da stalno budem na točkovima. Prošao sam celu Srbiju uzduž i popreko. Tog dana put me je naveo u Negotin. Završio sam sastanke kasno, oko 9 uveče. Bio sam premoren, glava mi je pucala, ali nisam želeo da noćim tamo. Želeo sam samo da se vratim kući, u svoj krevet. Prognoza je najavljivala pljuskove i čim sam izašao na otvoren put prema Zaječaru, nebo se otvorilo. Kiša je padala toliko jako da su brisači na najbržem nivou jedva uspevali da speru vodu sa šofer šajbe. Vidljivost je bila ravna nuli. Oko 10:30 uveče, negde između brda i gustih šuma istočne Srbije, moja regularna navigacija na telefonu je jednostavno odlepila. Strelica je počela da se vrti u krug, a na ekranu se pojavila poruka: traženje GPS signala. Nije to ništa čudno za ovaj kraj. Signala često nema među brdima, ali onda se desilo nešto što i dalje ne mogu racionalno da objasnim. Ekran telefona je na sekundu potpuno pobeleo. Telefon se jako zagrejao, toliko da sam osjetio miris pregrejane plastike iz držača na instrument tabli. Kada se ekran ponovo upalio, aplikacija Google Mapa je nestala. Umjesto nje, bila je pokrenuta aplikacija koju nikada u životu nisam skinuo. Ikonica je bila jednostavna. Crni kvadrat sa sivom, iskrivljenom linijom puta, koja se završava u tački. Na vrhu ekrana, retro, kockastim fontom, koje je podsjećao na rane 2000-te, pisalo je samo rutiranje. Hteo sam da ugasim telefon, ali ekran nije reagovao na dodir. Bio je potpuno zaključan na toj aplikaciji. Odjednom, iz zvučnika automobila preko Bluetootha začuo se glas. Ali to nije bila ona prijatna, digitalna devojka iz Googlea. Bio je to dubok, monoton, mehanički muški glas na čistom srpskom jeziku. Zvučao je hladno, kao da čita umrlicu. Pažnja, skrenuli ste sa mapiranog sveta. Ulazite u tranzitnu zonu. Preračunavanje rute. Naježio sam se. Pogledao sam oko sebe. Put je bio uži, a asfalt je zamenila neka čudna, tamna podloga, skoro crna, koja je upijala svetlost mojih farova. Drveće pored puta je bilo toliko gusto i nagnuto da je pravilo tunel iznad mene. Ekran telefona je ponovo zatreperio i ispisao tekst, dok je glas iz zvučnika izgovarao reči koje su mi zaledile krv u žilama. Ruta uspešno generisana. Do vaše destinacije preostalo je 66 km. Da biste stigli živi, morate se strogo pridržavati pravila tranzita. Pravilo broj 1. Nemojte se zaustavljati. Šta god da vidite ispred sebe, nemojte pritiskati kočnicu. Ako usporite ispod 40 km/h, oni će shvatiti da ste unutra. Koji bre oni, viknuo sam u prazan auto, stežući volan, dok su mi se prsti kočili od straha. U tom trenutku svetla mog automobila su obasjala nešto na sred puta, nekih 50 metara ispred mene. Bila je to figura, čovek. Stajao je nepomično, okrenut leđima prema meni. Nasred moje trake nosio je staro sivo odelo, potpuno natopljeno kišom. Glava mu je bila neprirodno nagnuta ulevo, skoro naslonjena na rame, pod uglom pod kojim nijedan čovek ne može da drži glavu.
Uspaničio sam se. Moja ruka je poletela ka menjaču, a noga refleksno krenula ka kočnici. Hteo sam da stanem, ali glas iz zvučnika je ponovo zaoralo. Ovog puta mnogo glasnije i oštrije, kidajući tišinu. Pravilo broj 1. Ne koči. Prođi kroz njega. Gledao sam u figuru koja se približavala, 30 metara, 20 metara. Moje srce je lupalo u grlu. Zatvorio sam oči i stisnuo zube i dodao gas. Čuo sam samo tupi udarac vetra o limariju. Ništa više. Nije bilo zvuka lomljenja kostiju. Nikakvog trzaja na volanu. Kada sam otvorio oči i pogledao u retrovizor, iza mene nije bilo ničega. Samo crni, prazan put i kiša koja je padala u snopovima crvenog svetla mojih štop lampi. Moje disanje je bilo toliko glasno da je nadljačavalo motor. Ruke su mi bile mokre od znoja, a dlanovi su mi klizili po kožnom volanu. Šta je bre ovo, šta se dešava? Mrmljao sam sebi u bradu, pokušavajući da ubedim sopstveni mozak da haluciniram od umora. Da, to je to. Zaspao sam za volanom, sanjam, moram da se probudim. Ekran telefona je ponovo zatrepeo. Ona retro kockasta slova su se ponovo promenila, ispisujući novu poruku. Glas iz zvučnika je ponovo progovorio, jednako hladan i mehanički. Uspešno ste prošli prvu prepreku. Do destinacije 58 km. Vreme unutar tranzita teče drugačije. Ne gledajte u sat na instrument tabli. Automatski, potpuno nesvesno, pogledao sam u digitalni sat na tabli mog Passata. Brojevi su divljali, 23:14, pa sekundu kasnije 4:42 izjutra, pa 11:09. Vreme je jurilo i vraćalo se unazad kao ludo. Odvratio sam pogled, osjećajući blagu mučninu u stomaku. Put je sada počeo naglo da se spušta nizbrdo, uvijajući se u oštre krivine. Magla, ona gusta, bela, balkanska magla koja se lepi za šofer šajbnu, odjednom se stvorila niotkuda. Vidljivost je pala na svega nekoliko metara. Mogao sam da vidim samo bele linije na ivici puta, ako su to uopšte bile bele linije. Kada sam bolje zagledao, shvatio sam da su to sitne, poređane bele kosti, koje su označavale dokle ide asfalt. Tada je aplikacija ponovo dala znak. Kratak, piskav ton, poput onog kada vam se prazni baterija. Pažnja. Približavate se zoni sela. Pravilo broj 2. Ako na sledeća 2 km uočite upaljena svetla u kućama pored puta, ugasite duga svetla i vozite isključivo sa pozicijama. Stanovnici ovih naselja ne vole goste koji donose svetlost. Ušao sam u zonu gde su se sa leve i desne strane puta pomaljale stare napuštene kolske kapije i krovovi kuća od blata i greda. Tipični za stara sela istočne Srbije. Ali ove kuće su izgledale mrtvo. Prozori su bili crni, polupani, nalik na prazne očne duplje. Držao sam brzinu na tačno 50 km na čas, plašeći se da usporim zbog prvog pravila. Odjednom, u jednoj kući sa desne strane na spratu upalilo se svetlo. Bilo je to slabo, žućkasto svetlo, kao od petrolejske lampe, a onda, u kući preko puta nje, upalio se još jedno, pa još jedno, 3 kuće napred. Panika me ponovo presekla, prsti su mi poleteli ka prekidaču za farove, okrenuo sam ga. Auto je utonuo u skoro potpuni mrak. Radila su samo slaba poziciona svetla, jedva sam vidio metar ispred haube. Dok sam prolazio pored prve kuće sa upaljenim svetlom, pogledao sam udesno. Na prozoru iza prljavog stakla stajala je porodica. 4 figure, otac, majka i 2 male dece, ali nisu izgledali normalno. Bili su bledi, kože preljubljene uz kosti, a njihove oči nisu imale zenice. Bile su to samo 2 velike crne prazne rupe koje su pratile moj automobil kako prolazi. Najjezivije od svega, svo 4 su imali široke, neprirodne osmehe, koji su im se protezali od uveta do uveta i svi su sinhronizovano
polako mahali ka meni. Njihovi pokreti ruku su bili spori, kao da su pod vodom. Ne gledaj ih, ne gledaj ih, gledaj u put, ponavljao sam sebi, stežući zube toliko jako da sam čuo krckanje u vilici. Iz zvučnika sam začuo duboki šum, a zatim glas aplikacije, ali ovog puta tiši, skoro kao šapat. Pravilo broj 2. Dopuna. Ako vas uoče, počet će da trče za vama. Ne gledajte u retrovizor. Naravno, uradio sam upravo ono što nisam smeo. Pogledao sam u srednji retrovizor. Iz dvorišta onih kuća u mraku iza mog auta kapije su bile otvorene. One figure sa onim istim jezivim osmecima izlazile su na put, ali nisu hodale, kretale su se na sve 4 noge, poput ogromnih izgladenih paukova, neverovatnom brzinom. Čuo sam kako njihovi dugi nokti ili prsti grebu po tamnom asfaltu iza mene. Jedna od tih stvari je skočila i zakačila se za zadnji branik mog auta. Auto se zatresao. Pritisnuo sam papučicu do poda, motor je zauralo, a kazaljka je skočila na 80, 90, farovi su i dalje bili ugašeni. Vozio sam na slepo kroz maglu, moleći Boga da ne udarim u neku stenu ili drvo. Nakon nekoliko sekundi koje su trajale kao večnost, grebanje sa zadnjeg dela auta je prestalo. Izletao sam iz tog sela, ponovo se našao među gustim drvećem. Telefon je ponovo zapištao. Zona sela uspešno prođena. Preostalo do destinacije 42 km. Pripremite se za pravilo broj 3. Ali pre nego što je glas uspeo da izgovori treće pravilo, ekran telefona je počeo da treperi crvenom bojom. Tekst se pomešao sa čudnim simbolima koji su ličili na staroslovenska slova ili neke čudne rune. Iz zvučnika više nije dopirao onaj hladni muški glas. Začuo se ženski plač, dubok, jecajući plač, koji je dolazio sa zadnjih sedišta mog auta. U tom trenutku vilica mi se ukočila od straha. Svaka dlaka na telu mi je stajala uspravno. Nisam smeo da okrenem glavu, znao sam. Bio sam apsolutno siguran da ako pogledam preko desnog ramena na zadnje sedište, tamo neću zateći ništa ljudsko. Plač je bio stvaran. Osetio sam kako vazduh u kabini automobila odjednom postaje leden. Moj dah je počeo da se magli u unutrašnjosti auta. Izbacio sam vazduh kroz usta, a gust beli dim se zalepio za šofer šajbnu sa unutrašnje strane. Telefon je počeo mahnito da pišti. Ekran je bljeskao iz crvene u crnu boju. Kockasta slova su se lomila i nestajala, a hladni muški glas je zvučao isprekidano, kao da gubi signal sa nekim drugim svetom. Pa, žnja, signal ometan. Pravilo broj 3. Ne gledajte u ogledala. Ona traži prevoz. Ko traži prevoz? Vrisnuo sam, dok su mi suze od čistog adrenalina i panike tekle niz lice. Ko je pozadi? Plač je odjednom prestao. Nastupila je grobna tišina, prekidana samo ravnomernim udarcima brisača o staklu. A onda, preko Bluetootha i zvučnika mog automobila, začuo se taj isti ženski glas, ali nije plakala, šaputala je. Zašto mi ne upališ grejanje, Marko? Direktno u moj mozak, na čudnom, starom dijalektu, koji je zvučao kao mešavina vlaškog i starosrpskog. Znala je moje ime. Ta stvar na mom zadnjem sedištu je znala ko sam. Noga mi je poletela ka kočnici, ali sam se u poslednjoj sekundi setio prvog pravila. Ne spuštaj brzinu ispod 40. Pogledao sam u brzinometar, kazaljka je stajala na 60. Auto je išao sam. Kao da neka nevidljiva sila drži sajlu gasa napetom. Začuo se ponovo muški glas sa aplikacije, ali ovog puta zvuk je bio dublji, izobličen, kao da nešto drugo govori kroz nju. Ona je već unutra. Da biste završili rutu, morate joj dati ono što traži.
vozilo pored mosta. Lagao si, vikao sam u ekran telefona. Rekao si da ne smem da kočim. Rekao si da nas mrak posmatra. Aplikacija nije odgovorila tekstom. Na ekranu se pojavila samo jedna jedina reč, ispisana preko cele površine. Kraj. Ispred mene, kroz gustu maglu, počeli su da se promaljaju betonski stubovi starog, uskog mosta. Ispod njega se nije videla reka, samo crni ponor, bez dna. Magla je iznad mosta formirala neku vrstu kapije, svetlucajući sablasnom, lavičastom svetlošću. U retrovizoru sam video kako se dugačka, bleda, koščata ruka sa crnim trulim noktima polako pruža sa zadnjih sedišta. Kretala se ka mom vratu. Prsti su bili neverovatno dugi, a koža na njima je bila prozirna, toliko da su se vidjele crne vene. Bilo mi je preostalo samo nekoliko sekundi pre nego što me ti prsti dodirnu. Ispred mene je bio most. Aplikacija je tražila da stanem. Moji instinkti su mi govorili da ako stanem, nikada neću izaći sa ovog puta. Doneo sam odluku u sekundi. Umjesto kočnice stisnuo sam gas do samog kraja. Pasac se trzno, motor je vrisnuo u visokim obrtajima, a kazaljka je skočila na 110 km/h. Uleteo sam na most brzinom od koje se cela konstrukcija zatresla. Ruka iza mene me zgrabila za rame, osjetio sam neopisiv oštar bol. Kao da mi je neko zario komade leda direktno pod kožu. Kabinom se prolomio stravičan, neljudski vrisak koji mi je probio bubne opne. Zatvorio sam oči i čekao udarac, čekao smrt. Kada sam otvorio oči, sunce mi je pržilo lice. Sedao sam u svom automobilu, parkiran pored puta, ali to nije bio onaj crni nepoznati put. Bio je to magistralni put ispred ulaza u Zaječar. Sat na instrument tabli je pokazivao 6:15 ujutru. Svuda oko mene je bio miran, sunčan dan. Ljudi su prolazili u svojim automobilima, idući na posao, potpuno normalno. Uzdahnuo sam sa takvim olakšanjem da sam počeo da se smijem ko ludak. Uspeo sam, izvukao sam se. Bio je to samo užasan košmar. Zaspao sam za volanom od umora. Pogledao sam u držač za telefon. Ekran je bio crn. Telefon je bio potpuno mrtav. Baterija je bila spržena, a kućište iskrivljeno od toplote. Nasmejao sam se. Skinuo telefon sa držača i bacio ga na suvozačevo sedište. Pokrenuo sam auto, ubacio u prvu brzinu i pogledao u retrovizor, da se uključim u saobraćaj. U retrovizoru nisam vidio automobile iza sebe. Video sam svoja leđa i na mom desnom ramenu preko crne jakne bio je jasno vidljiv, savršen, izgoreo trag 5 dugačkih koščatih prstiju. Ali to nije bilo najgore. Najgore je bilo to što sam na suvozačevom sedištu, pored bačenog telefona, ugledao mali, rukom ispisan papirić, koji nije bio tu kada sam krenuo iz Negotina. Na njemu je, onim istim kockastim retro fontom, pisalo samo jedno: hvala na vožnji, ruta je uspešno završena, vidimo se u sledećoj smeni.